yavutse ku itariki 14 z'ukwa munani abanyarwanda bakunze kwita Kamena mu mwaka w'1946. Ubu yujuje imyaka 79. Ni umunyapolitiki w'umunyamerika, umunyamakuru ndetse n'umucuruzi byose icyarimwe. Ibi buri wese ubyumvise neza mu matwi ye, ndabizi neza ko ahita yumva ari ibintu bitangaje cyane yewe bitanashoboka. Uyu ngiye kukubwira yabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka perezida wa 45 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha hari kuva mu mwaka wa 2017 kugeza mu mwaka wa 2021. Si ibyo gusa, amatora yabaye mu mwaka wa 2024 yemeje bidasubirwaho uyu mugabo usheshe akanguhe nka perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muntu ngiye kukubwira ndabizi neza ko wahise umumenya kimara kumva ibigwi n'ubudahangarwa bwe, wahise wumva neza ko ari Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa 47 nk'uko amatora yabaye mu mwaka wa 2024 yabyemeje bidasubirwaho. Nge nawe aka kanya tugiye kunyura mu mateka ya Donald Trump, cyane ku buzima bwe bwite n'ubuzima bw'urukundo yanyuzemo. Ndabasuje mwese tugiye kubana muri iki kiganiro. Nge nitwa Tuyiringire Ahmed, mbahaye ikaze. Iki kiganiro uri kucyumvira kuri Gira Ubuzima TV Special. Ndakwinginze niba ari ubwa mbere ubonye video yanjye ntutambuke udakoze subscribe, share na comment. Ibi biradufasha kugumya kubategurira video nziza cyane zigendanye ndetse n'icyerekezo muri rusange. Donald Trump yahawe impamyabumenyi ihanitse mu by'ubukungu yakuye muri kaminuza ya Pennsylvania mu mwaka w'1968. Donald Trump yabaye perezida w'ubucuruzi bw'amazu ya Trump mu mwaka w'1971, yibandaga ku macumbi meza. Amacumbi meza muri icyo gihe nayo business yakorwaga muri rusange, yinjizaga agatubutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe. Donald Trump nyuma y'uruhererekane rw'ubucuruzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka ya za 90, Donald Trump yatangije imishinga myinshi cyane y'ubucuruzi. Donald Trump yakoze kandi yanakiriye ibiganiro byinshi cyane kuva mu mwaka wa 2004 kugeza mu mwaka wa 2015 kuri televiziyo The Apprentice. Ibi urabyumva neza cyane ko yabaye umunyamakuru y'imyaka isaga 11 yose. Donald Trump amatora ya perezida yabaye mu mwaka wa 2016 yemeje uyu mugabo nka perezida wa 45 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gihe yari yatanzwe n'ishyaka ry'abarepublike. Muri politike y'abinjira harimo guhagarika ingendo mu bihugu byinshi byiganjemo iby'abayisilamu, kwagura urukuta rw'umupaka wa Amerika ndetse na Mexique, gushyira mu bikorwa politiki yo gutandukanya imiryango. Ndabizi neza ko amatsiko ari menshi ku buzima bw'urukundo Donald Trump yanyuzemo. Ko muzure iyi video amatsiko araza gushira umenye neza ibyo utaruzi kuri Donald Trump. Ese waba uzi ukuntu uyu mugabo yari atangaje cyane kandi na n'ubu atangaje cyane? Amagambo, ubuhanga ndetse n'ubushishozi agenda akoresha nibyo bimugira umuntu ukomeye cyane mu rukundo. Donald Trump yagize amateka akomeye cyane yiganjemo gatanya z'urudaca. Donald Trump yavuze ku mibereho ye yose ko umuryango wahoze ariwo shingiro kuri we kuva mu bwana bwe. Donald Trump kugeza abaye perezida nk'abandi bose, Donald Trump nawe afite inshuti nke hanze y'umuryango we. Yigeze kuvuga ati mfite umubano mwiza cyane, mfite abanzi neza, nanjye ni byiza. Arongera atariko ntekereza ko umuryango wanjye uruta abandi. Donald Trump yashakanye inshuro 3 zose. Muri izo nshuro 3 Donald Trump yahukanyemo inshuro 2. Ibi abanyarwanda iyo tubyumvise ntabwo duhita tubyumva neza ko ibi, kubera ko ibi tubizi akenshi ku bagore. Ndagira ngo niwumva kwahukana aho byumve nka divorce cyangwa se gatanya. Mu Rwanda ibi bireze cyane, abagabo benshi bari kwitwa ibivanzu. Ibivanzu ni iki? Ibivanzu ni abantu baba barigeze gushaka cyangwa se barigeze kuba mu nzu zitwa izabo bagataha bakajya kuba iwabo. Ibi nibyo biri kuba mu Rwanda. Birashoboka ko iwanyu bitarahagera cyangwa se muri karitsiye utuyemo, ariko bibaho cyane. Perezida wenyine wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika usangiye aya mateka y'urukundo cyangwa se yabashakanye na Donald Trump yitwa Ronald Reagan. Uyu yatowe bwa mbere mu mwaka wa 1980, aha yabaye perezida wa mbere wa Amerika wahukanye akongera gushaka. Nyuma ya Donald Reagan ibi byabaye ibintu bisanzwe cyane. Abaperezida benshi bagiye bashyingiranwa ku nshuro ya kabiri, cyane ko hari n'abagiye bashyingiranwa bari muri presidence. White House. White House ni presidence ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahangaha niba uri hano mu Rwanda uhita ubyumva nka village urugwiro. Ibi byarakorwaga, ariko byari byemerewe gukorwa mu gihe uwo mwashakanye nawe mbere apfuye. Ibi ntabwo ariko byagenze kuri Donald Trump kuko yashakanye n'undi mugore uwa mbere agihari. Yewe yaje gushakana n'uwa gatatu, uwa mbere n'uwa kabiri bose bahari. Mu mwaka w'1977 Trump yashakanye n'umugore we wa mbere witwa Ivana Zelnikova ukomoka muri Czechoslovakia.
Ivana Zelnikova yaje guhinduka umunyamerika abona ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani. Aba nyuma yo gushakana babyaranye abana batatu aribo Donald Junior Trump mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi, Ivanka Trump mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na rimwe na Eric Trump mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kane. Ibi ntibyatinze cyane rwose kuko byari bihagije ngo nyuma y'imyaka 15 yonyine umubano uhagarare. Donald Trump na Ivana Trump batandukanye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kabiri nyuma yo guhishurwa bivugwa cyane mu binyamakuru byandika mu mujyi wa New York ko Trump yagiye mu mubonano idasanzwe y'abashakanye n'umukinnyi w'umunyamerika witwa Marla Maples. Trump na Marla Maples bashakanye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatatu hashize umwaka umwe wonyine atandukanye na Ivana Zelnikova. Aba bashakanye hashize amezi 2 yonyine umukobwa wabo witwa Tiffany Trump avutse. Ibi urahita ubyumva neza ko babanje guterana inda mbere y'uko bashakana, yewe banabanje kubyarana mbere y'uko bashakana. Donald Trump ntiwakumva uburyo cy'urugendo rwe mu nzira y'urukundo bari rutangaje cyane. Ushobora kwibaza ngo nukubera iki mbivuze gutya. Komeza udukurikire, ukomeze urebe iyi video kuri Gira Ubuzima TV speciale kugira ngo usobanukirwe neza na buri kimwe. Donald Trump nyuma y'imyaka 4 yonyine babanye, Trump na Marla Maples baratandukanye nyine. Marla Maples yagiye kimwe n'abandi bagore bose batandukanye n'abagabo babo ajya kurera umukobwa we Tiffany Trump babyaranye mbere y'amezi 2 y'uko bashakana. Mu gihe Trump we yagumye muri New York. Tukiri aha, Marla Maples yahise yerekeza mu mujyi wa California. Ibi bintu ni ibintu bitangaje cyane. Iyi nkuru y'urukundo ya Donald Trump numara kuyumva neza urasanga isa neza niyo umuturanyi wawe, inshuti yawe, umugabo wawe cyangwa se undi muntu wumvise, kuko bibaho cyane. Ibi ni ibintu byeze muri isi ya none, ntago ari mu Rwanda gusa, nta nubwo ari muri Amerika gusa, ahubwo no ku yindi migabane igize isi dutuye. Ese ibi ngibi iyo ubitekerejeho usanga cyangwa se wumva biterwa n'iki? Nubwo turaza kugenda dusoma ibitekerezo byanyu muri komenti, ntitwakomeza tutavuzeho uko abantu benshi babyumva. Nimwitegereza neza kuzengurutse urasanga gatanya cyangwa se divorce nyinshi zigaragara mu ngo zifite ubushobozi. Ibi ni ibiri ku mubare munini cyane kuruta izindi ngo zitifashe cyangwa se zibayeho mu buryo bw'ubukene. Aha ni imvuga ubushobozi, ntuhite ujya kureba muri za ngo zifite imodoka, zifite amasambu menshi cyane cyangwa se amamoto menshi mu mihanda, ahubwo urebe ko ntacyo bari babuze, nta nicyo babaye. Abana babo bambara neza, bakanarya neza, bagasa neza, nabo ubwabo bamerewe neza, babona icyo bashatse muri make. Ese ibi ntabwo byabisobanuye yuko amafaranga ubwayangana na gatanya? Ibisubizo byanyu turabitegereje cyane muri komenti. Nyuma y'uko ubutane bwari bugitegerejwe hagati ya Donald Trump ndetse n'umugore we Marla Maples, Donald Trump we ntiyazuyaje na gato. Aha yahise yinjira mu rukundo n'umunyamideli wo muri Slovenia witwa Melania Nusi. Aba bombi baje no gushyingiranwa muri Mutarama mu mwaka wa 2005. Ibirori byo gushyingiranwa hagati ya Donald Trump ndetse na Melania Nusi, ubu witwa Melania Trump, byabereye i Palm Beach muri Florida, imwe muri leta zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka wa 2006 babyaye umwana wabo w'umuhungu bamwita Baron Trump. Uyu niwe mwana wenyine bafite kugeza ubu. Nagiye mbabwira byinshi ariko uraza kumva neza uburyo Donald Trump yahuyemo na Melania Nusi, urasanga bujya gusa neza nuko abasore benshi n'inkumi bahura. Video yacu urakomeza uyirebe, uraza kumva byinshi bitangaje kuri Donald Trump ndetse n'umugore we Melania Nusi bakibana kugeza ubu. Kuva mu nama y'amahirwe kugeza kurongorwa mu myaka ugera kuri 20 yose irashize. Ngira ngo niba ubyumva neza uraza guhita ubyumva neza ko yari we mugore wa Trump bashobora kuba bamaranye igihe kirekire. Ese ibi bya bisobanuye ko inkweto yaba yarabonye yayo? Ariko uraza kumva ibindi bintu bitandukanye bitunguranye cyane uraza gusanga muri iyi nkuru. Komeza urebe iyi video uraza kumvamo gatanya. Si yo gatanya ni iyande, kandi nkubwiye ko bamaranye imyaka 20 babanye. Iyo gatanya iri muri iyi myaka 20. Ese iyo gatanya yaba ari iyande? Perezida wa 45 wa Amerika Donald Trump n'umugore we Melania biteguye kongera kwinjira muri White House nka perezida wa 47 wa Amerika na madamu wa perezida nyuma yo gutsinda kwa Trump mu matora ya perezida hari mu mwaka wa 1998 ubwo Donald Trump na Melania Trump bahuraga. Aha ngo yari amahirwe akomeye cyane kuri Donald Trump ndetse n'amahirwe akomeye cyane kuri Melania Nusi nk'uko byagiye bitangazwa nyuma. Aka kanya ndabikubwiye neza ko hashize imyaka 20 yose bari kumwe, kuva bakundanye kugeza babanye. Dore amateka y'urukundo rwabo, ubwo
ni urukundo rwabo n'igihe cy'umubano wumva ukuntu atangaje cyane. Hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani, Donald Trump yari yatandukanye n'umugore we wa kabiri Marla Maples bafitanye umukobwa. Hagati aho Melania Nusi yari umunyamideli wavukiye muri Slovenia. Hari mu birori by'imyambarire ya New York muri uwo mwaka byakiriwe n'uwahoze ari umunyamideli Paolo Zampoli. Aha Donald Trump yahuye na Melania bwa mbere ku nshuro yabo ya mbere. Aha nibwo bwa mbere bari bahuye. Yumvira ukuntu ibi bintu biteye ubwoba kandi bitangaje cyane. Nk'abandi basore bose iyo bagiye gutereta bwa mbere cyangwa se iyo babonye umukobwa bwa mbere uko bahita biyumva, uku niko Donald Trump yiyumvishe neza kubera ko yahise agiramo ikikango gikomeye cyane. Ubwo urahita ubyumva neza ko bombi batahise baganira ngo bahite baguza urugwiro. Aha muri ibi birori byo kumurika iyi mideli, Donald Trump yari afitemo itariki agomba kubirangiriza, nuko byari binameze ku mugore we ni Melania Nusi. Donald Trump nk'abandi basore bose yabajije Melania Nusi nimero. Uhita ubyumva ubifate nk'uko wabigereranya nawe. Irebe ubonye umukobwa bwa mbere ugahita umubaza nimero de telefone ye. Nuko byagenze kuri Donald Trump. Ibi byatewe no gushidikanya gatoya, kwa kundi ushidikanya uko uramutse uganiriye n'umuntu ako kanya. Nuko byagenze kuri Donald Trump, ahita abaza Melania Nusi nimero de telefone ye. Mu kwibuka inama yabo ya mbere, Melania Nusi yabwiye Harper's Bazaar mu kiganiro cyo mu mwaka wa 2016 ati yashakaga nimero de telefone yanjye. Ibi uraza kubyumva neza. Ati ariko nimero yanjye yari iri kumwe n'itariki. Birumvikana rero ko ntayimuhaye. Ibi urabizi ku bandi bakobwa, hari n'igihe ubaza umukobwa nimero de telefone akayikwima. Ibi ni ibintu biba ku basore bose. Yaramubwiye ati umpa ibyawe nanjye nzaguhamagara. Ushobora kwibaza uti ese hano uyu mukobwa yashakaga iki? Urabizi neza ko muri biriya bihugu byateye imbere abenshi baba bafite amanimero de telefone cyangwa se amanimero akoranye n'ibikorwa byabo iby'ubucuruzi n'ibindi byinshi bitandukanye. Ibi nibyo ngo uyu mukobwa yashakaga kureba, ngo yashaka kureba ko ari byo amuha. Yongeyeho ko yamuhaye nimero ze zose. Melania Nusi muri icyo kiganiro ati natunguwe n'imbaraga ze n'ubushake abifitemo. Nk'uko Melania Nusi yabivuze muri icyo kiganiro kandi yavuganye na Trump nyuma y'iminsi mike, maze bombi bahita bahuza urugwiro batangira gukundana. Inzira yabo y'urukundo biratangiye. Nyuma y'umwaka Trump yaje gutandukana n'umugore we wa kabiri Marla Maples. Ikigaragara ni uko Donald Trump yari yabonanye bwa mbere n'umugore we wa kabiri Marla Maples igihe yari agishyingiranwa n'umugore we wa mbere Ivana Trump. Ese ahangaha urasobanukiwe? Ndabizi neza ko ngucangacanze ariko reka nze bigusobanura ubyumve neza. Igihe Donald Trump yari amaze gushyingiranwa n'umugore we wa mbere witwa Ivana Trump nakubwiye haruguru, birakekwa ko aribwo yahise amenyana n'uyu witwa Marla Maples wabaye umugore we wa kabiri. Aha urabyumva neza. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko imyaka 15 yose yamaranye na Ivana Trump nayo ari nkaho yari ayimaranye na Marla Maples baziranye. Niko gutandukana na Ivana Trump ahita ashyingiranwa nanone na Marla Maples. Ibi ni uko byagenze ku mugore wa gatatu witwa Melania Nusi. Bisobanuye iki? Ibi bisobanuye ko nanone kandi yatandukanye na Marla Maples amaze kumenyana na Melania Nusi nyuma gato y'uko bamenyanye. Dore ya gatanya nakubwiye, uraza gutungurwa cyane na Donald Trump. Hashize imyaka 2 yonyine Donald Trump na Melania Nusi bamenyanye ndetse bagatangira inzira yabo yo gukundana. Imyaka 2 yonyine byari bihagije ngo gatanya yongere iboneke. Hari mu mwaka wa 2000 ubwo Donald Trump yageragezaga amaboko ye muri politiki ya perezida ku nshuro ya mbere agerageza gushaka candidature y'ishyaka rivugurura. Mu ntangiriro z'uwo mwaka Trump yari yasangiye mu kiganiro ko we na Melania batandukanye. Icyakora ibizaba byari bifite izindi gahunda, baje kongera barihuza. Ibi byabaye mu gihe gitoya cyane bitarenze Gashyantare. Gashyantare urabyumva neza ko ari mu kwa kabiri. Baje gusubirana bitarenze Gashyantare muri uwo mwaka wa 2000 nyuma y'uko Trump aretse irushanwa rye ry'ivugurura nk'uko amakuru abitangaza. Ngira ngo babyumva neza ko gatanya yabo cyangwa se gutandukana kwabo byamaze byibura amezi atarenze 2. Ibi byaje kugenda bikururukana kugeza Donald Trump yiyemeje gushakana na Melania Trump. Donald Trump na Melania bitabiriye ibirori bya Met Gala mu mwaka wa 2004 bari kumwe nk'umugabo n'umugore, mu yandi magambo babana. Mu mwaka wa 2006 Bwana na Madame Trump bakiriye umwana wabo w'ikinege hamwe. Uyu muhungu bamwita Baron. Kuva gutandukana mu mwaka wa 1998 kugeza gushyingiranwa mu mwaka wa 2005 kugeza ku bana kugeza ubu, Donald Trump na Melania bamaranye hafi imyaka 20. Ubu nibwo bukwe bumaze igihe kirekire bwa Trump. Ubukwe bwe bwa mbere na Ivana Trump bwamaze imyaka igeze kuri 15 yonyine. Naho ubwa kabiri na Marla Maples
bwamaze imyaka 6 gusa. Mu myaka yashize abashakanye banyuze mu nzira nyinshi kandi bigaragara bameze neza kugeza ubu. Icyakora ibibazo byabajijwe igihe Melania yabonaga ko adahari cyane mu kwiyamamaza kwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu mwaka wa 2024, ariko nyuma y'uko Trump arokotse umugambi wo kumwica, Melania ntabwo yanditse gusa ashyigikira umugabo we, ahubwo yanagaragaye iruhande rwe kuri stage. Ibi birahita byerekana umubano uri hagati ya Donald Trump ndetse na Melania Trump. Uyu mubano ukomeye cyane umaze imyaka 20 ngo urahita ubyumva neza ukuntu babanye. Ibi Donald Trump agenda bigarukaho mu biganiro n'itangazamakuru byinshi agenda agirana n'ibitangazamakuru byinshi byaho ngaho. Ibi kandi nako bimeze kuri Melania Nusi. Reka nkomeze kugenda nkubwira byinshi cyane kuri aba bagore ba Donald Trump, abana ba Donald Trump ndetse n'umuryango wa Donald Trump muri rusange. Ivana Marie Trump, umugore wa mbere wa Donald Trump, yavutse ku ya 20 Gashyantare mu mwaka wa 1949, avukira Izlin muri Czechoslovakia. Czechoslovakia niyo yahindutse Repubulika ya Czech. Yari umunyamideli akaba n'umudamu w'umucuruzi wabaye umunyamerika mu mwaka wa 1988. Bashyingiranwa na Donald Trump kuva mu mwaka wa 1977 kugeza mu mwaka wa 1990. Ivana Marie Trump yaje kwitaba Imana, ashyingurwa muri Trump National Golf Club Bedminster, ahitwa i Bedminster muri leta ya New Jersey. Ivana yari umuyobozi mukuru w'umuryango w'abibumbye mu myaka 7. Aha harimo na vice perezida kuri w'ibishushanyo mbonera. Ibi byose yari abikuriye. Yayoboye igishushanyo mbonera cy'umunara wa Trump. Ivana yagizwe umuyobozi mukuru na perezida wa hoteli ya Castle Hotel na Casino umujyi wa Atlantique. Nyuma aza kuba umuyobozi wa Hotel Plaza. Marla Ann Maples ni umugore wa kabiri wa Donald Trump. Uyu yavutse ku wa 27 Ukwakira mu mwaka wa 1963. Aha uraza guhita ubyumva neza ko Ivana Trump niwe wari mukuru cyane kuko yamurushaga imyaka byibura 14 yose. Avukira i Cohuta muri Georgia. Yari umukinnyi wa filime, imiterere ya televiziyo, umunyamideli, umuririmbyi n'uwatanze ibiganiro byinshi. Bashakanye mu Kuboza mu mwaka wa 1993, hashize amezi 2 umukobwa wabo Tiffany avutse. Batandukanye mu mwaka wa 1997, batandukana byemewe n'amategeko mu mwaka wa 1999, mbere ho gatoya yuko amenyana n'umukunzi we wa gatatu witwa Melania Trump. Melania Trump, umugore wa gatatu wa Donald Trump kandi uriho ubu ngubu, yavutse ku wa 26 Mata mu mwaka wa 1970, avukira muri Yugoslavia, Slovenia y'ubu. Yagize umwuga muremure wo kwerekana imideli. Bashyingiranwa na Donald Trump mu mwaka wa 2005. Melania yabaye umunyamerika ufite ubwenegihugu bwa Amerika ku ya 28 Nyakanga mu mwaka wa 2006. Bashyingiranwe mu mwaka wa 2005. Melania yabaye umunyamerika ufite ubwenegihugu bwa Amerika ku ya 28 Nyakanga mu mwaka wa 2006. Aha urabyumva neza ko cyari mu gihe cy'ishyingirwa rye na Donald Trump. Donald Trump afite abana 5 mu bo bashakanye 3. Aba bana 5 ni Donald Jr., Ivanka ndetse na Eric Trump, hamwe na Ivana Trump, Tiffany Trump, hamwe na Marla Maples na Baron Trump, hamwe na Melania. Tumaze kuvugira hamwe ubukaka n'ubushongore bwa Donald Trump. Turebye ku bigendanye n'ingo ze, imibanire ye, umuryango we n'ibindi bitandukanye. Ariko nyamara ku itariki ya 18 Mutarama muri uyu mwaka wa 2024, mbere y'uko Donald Trump arahirira kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu benshi cyane bahuriye mu mujyi wa Washington DC mu myigaragambyo bamagana ubuyobozi bwa Donald Trump watoreye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nkuru ni inkuru dukesha ikinyamakuru The New York Post, ivuga ko abaturutse mu miryango iharanira uburenganzira bw'abagore, abarwanya ivangura n'abandi benshi bahuriye hamwe mu kwigaragambya barwanya gahunda iteganyijwe na Donald Trump nk'uko yabigaragaje mu gihe cyo kwiyamamaza, bavuga ko zahungabanya uburenganzira bwabo. Bamwe mu bari mu myigaragambyo bari bambaye ingofero z'ibara rya pinki nk'uko byagaragaye mu myigaragambyo ikomeye cyane yarwanyaga irahira rya Donald Trump rya mbere ryo muri mwaka wa 2017. Abigaragambyaga bakomeje urugendo muri downtown, banyura imbere y'inzu y'umukuru w'igihugu White House. Nubwo imyigaragambyo yabaye itariki ya 18 muri Mutarama mu mwaka wa 2024 itari ikabije ugereranyije n'iyabaye mu mwaka wa 2017, bigaragara ko imiryango iharanira uburenganzira bw'abagore muri Amerika idashyigikiye Trump nyuma yo gutsindwa kwa Kamala Harris, umukandida w'abademokrate. Abateguye imyigaragambyo bateganyaga ko abasaga 50,000 bari bwitabiriye imyigaragambyo, ariko abapolisi baho bategetse ko
batagomba kurenga ibihumbi 25. Nk'uko Donald Trump yasezeranyije gukora impinduka zikomeye mu minsi ye ya mbere ari ku butegetsi, hari abavuga ko batabyishimiye. Abantu benshi barahangayitse. Ibi Olivier Hoffman w'imyaka 26 ukorera muri Young Women's Freedom Center muri California yabivuze asobanura impamvu yagiye kwigaragambya hamwe n'umubyeyi we mu mujyi wa Washington. Imyigaragambyo yo kuwa gatandatu yari ikubiyemo impamvu zitandukanye. Izi mpamvu harimo ikibazo cy'abimukira, demokarasi, ihindagurika ry'ibihe, y'intambara iri muri Gaza. Abigaragambyaga bari bitwaje ibipapuro byinshi n'ibyapa biriho amagambo arwanya ubutegetsi bwa Donald Trump. Imyigaragambyo yabaye mu mutuzo aho imodoka za polisi zanyuraga hafi y'abigaragambya. Umwe mu bari mu myigaragambyo wari wambaye ingofero ya maga itukura yafashwe n'abashinzwe umutekano ubwo yageragezaga kurenga aho batari bemerewe kurenga. Abigaragambyaga bari bambaye utwenda twanditseho amagambo nka feminist versus fascist, people versus over politics n'andi magambo agendanye nayo. Nancy Robinson, umubyeyi w'imyaka 65 wahoze akora mu bigendanye n'icapiro n'ikoranabuhanga, yagize ati ndishimye ko mbona hari abantu bakizera ko Trump yagombaga gutsindwa amatora. Yagize ati ariko ntabwo ndi umwe muri abo, njye ndumva ko twatsinzwe nyine. Reka mbashimire mwese mwakomeje kudukurikira muri iki kiganiro, mbararikiye gukurikirana ibiganiro byacu by'ubutaha. Iyi yitwa Gira Ubuzima TV Special. Genda ukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo dukomeze kugenda tugutegurira. Ndabashimiye mwese mwadukurikiye, naho ubutaha.